Ecoconsejos de Nadal. Por un Nadal con cabeciña. A túa árbore pode ser natural. Decoda a herba de concursos naturais. Quedará genial. Cando termine o Nadal, planta tu árbore. Non estou comprar e comprar e comprar. Os xoguetes en pilas, por favor. Non pides moitos xoguetes. Perides xoguetes de madeira. Vasos de plástico non. Os LED. Cando te vayas deitar, apaga as luces do Nadal. Cando remate o Nadal, azula e sicar. O cole de Cea cuida o planeta. E vos? Si te gustou o noso vídeo, Compárteo. Bon Nadal!